Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinagan nga Agnes, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Babae ak, ngam siyak ti nag-first move. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Agnes. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Talaga ako sunadak ti guard iti bangko nga ada iti asidag ti pagtrabahuan tayo, Sally. Talaga? Kas jay gahayam ti type mo. No kayat mo, agin lalabas tayo jay tagpapansin ka. Kanayo nakalumabas, ngam sanak mo tapanpansinan. Saan na nga rod at type ti beauty? Ang mga numabain laang mo't sanak amaawanan itinamnama. Ururaya ka kasaunak. Ngam saan mo tamakisao? Ngam no isamak, agisamat. Hoy! Ay na! Ti ayo pa lalaki! Isupay ti adaganas na amang i-break kanyak. Hoy! Isulang arudan tinatiliwak nga da sa bali a babae na. Imbis nga sorry! Isupay tinatangsit! Sorry, pakawanan manan. Ay na, agdadata lang arudon aluklukwan na ka. Ngam sige kapaylaang. Ay! Saan ngamin na maawatan? Wen, Agnes, saan mo maawatan? Tawan ka iti sasaaden na. Katsi ka, maawatam. Gaputa agpadpada kayo. Kasta ka di? Ay, mapadasam kumamot ti ma-inlove tap na ang mumot. Saanak to ngagbalin akas kada kayo. Nga uray luklukwanan ti lalaki. Sige ta. Roger, tulungan nakman, taiyaram tatigayam ta ni Manong Guard, di tabangko nga sidag dito'y pagtrabahuan tayo. Okay, game! Ay na, nakita kong tinagan na, babaan iti ID na. Padasang nga i-search iti Facebook. At dayta, insurat ko na, tapno saan ko amalipatan. Sige, iyag mo nga ron, tabiro ka iti Facebook. Amangan no nakarkaro ka pa, ingamda kami amainlab, Agnes. Wen, ngamjak ipalubos, alukwan naklang ti lalaki. Sa anak nga agpakatanga, akas kada kayo. Para makita, Adoy, nakita kong ti FB na. Ay na, nagwapo talaga. Kat friend request mo nga rudin, Okay. Kakit-kitak na inaccept mo nagaya mo ti friend request ko. Padasak man nga i-chat. Eksakto ta naka-online. Anya kahit ibagam. Ibagam kit din ang akursunadam. Ay, saan Aghayak laang. Ag-reply nga ta. Apay kit din na saan? Kitaam. Nag-reply adagos. Anya nga iti ko nana. Day taman basaam. Hello. Naimbag ta na biro kam ti FB. Kaya't nasawan? Muna ka? Wan nga rod. Apay ang kasta adagos ti reply na. Saan mat nga agdamag no asino ak? Reply damagam no muna ka. Mabitlang nga rod. Mapadasam matlaang ang timaki boyfriend, Agnes. Saan pa'y anagaram? Boyfriend adagosan? Di sikat agaram. Ay, loka ka talaga. Aday ta, nagreplyan. Sika, jay ka na yun alumabas dito'y bangko. Agtrab-trabaho ka iti building nga asidag dito'y. Saan ka di? Kaya't naasawan? Malagip na, Sally! Nanang, nasangputan kayo manan nga agin inom. Sikamat anak ko. Saan ka pala nasanay kanya? Amumat aday to yan tipang paturog ko. Basta saan nyo asobsobraan Ama, nagsakit kayo, gapo iti minalam, apa naginom yo. Bay-bay anak ka dilatan, anak ko.
Dahito laang matibisyo. Sa bagay, day tamo ti dayawag kada kayo, nanang. Manipod pinanawan na tayo ni tatang, saan kayon anak ti asawa. Napagadaldak, nga uray dakda kayo laang tinangisakad iti panagadal ko. Kat, kumusta mo't gayam ti trabaho? Okay laang, mat. Kat ti parlor yung ay, kumusta, mat? Uray kaskasano at kumit kita mo't lata. Anak ko. Ato, yun ti order you, ma'am, sir. Thank you. Adda ka di pa'y kalayunan nga order you, sir? Sika, Agnes. Adda ka di pa'y kahit mo nga orderen? Awanan. Awanan, miss. Okay. Enjoy your meal. Thank you. Impag man tayo nawis na kag-lunch? Wala. Taga si dagmat ti trabaho ta. Iso nga gidan talangan nga lunch. Itikas ta. Magkapagamam mo ta na imbag. Taga ano kagayang? Taga dito'y kakadi? Saan? Dituyak lang nga na destino. Taga Nueva Vizcaya. Kasta kadi? Siya, taga dituya. Di makalak ani nanang lang ti kadwa. Ubingak pa'y dinagsinada ka ni tatang ko. Manipod idi, saanan anak ki asawa ni nanang. Isungag may saak nga anak. Kastagayang. Sika nga'y, agistorya ka mo't Ha? Anya nga iti istorya Ti may papan iti kabibiyag mo. Awan ti may istoryak may papan iti kabibiyag ko. Sikalatan ti agistorya Kumusta nga iti date yung? Okay laang, mat. Medyo boring laang. Taapay, mat. Saan unay nagtagtagari? Saan nga agsao? No saan ko akasao? No kasta. Amangan no mabuti nga agaram. Amangan no saan lang ang narwam. Saan nga min ataga dito'y? Kasta ka di. Kat maulit pa nga tati irororyo. Tsaka mo No, agawis to siguro. No saanan nga agawis? Di si kati mangawis. Anya? Ay, kasla ka babain, mat. Awisam. Ibagam akadwa na kami. Ayabanta ni Roger. Mapantayo aginom. Uray tasag paminsan laeng mat. Manon nga aldaw manipod na ngan kami kanigab. Na maging gaita, saan man laan nagchat. Talagan samo ta saan nakakursunada. Anya nga ti aramidak. Malagip kulakat nga rod timbaga ni Sally. Awagak inton malam. Kat awisak tamapan kami aginom. Hello, Gab. Kumusta kan? Nasayat, Mat. Mabalin ka di nga awisan? Sa dino? Rumor tayo kumain ton rabii. Kadwak dagiti barkadak. Kayat ka mga awisan. Aginom tayo. Sana ka nairwam rumor iti rabii. Pasensya ka na. Sagpaminsan laeng, mat. Madimot no saan ka nga agaliwaksay. Boring tibiyag no trabaho latan. Sige na. Please. Promise, ag-enjoy ka. Sige man langan. Kababayin mo't ka. Yes! Okay nga, Rod. Awagan ka manan inton madamdama. Agan-enjoy ka kadimat lang, Kap? Wen, naragsak ka kakadwa na giti barkada ma. Itaak lang nga makaunag iti kastoy. Awan mo't ngamin mga awis kanyak. Saan ka na siguro arong rumar? Iso nga awan unay kagayam mo. Agpaisot ako nan. Awan unay amamok ditoy. Kasano? Kaya't punto ka di pa iti sumurot kada kami? Wen Awan ka diti bagang kanya. Ha? No siya namin, ada kayat ko nga ibagakan ka. Among ka di, anabayagan a kursunada ka. Nabartag ka laeng. Amok pa lang ti bagbagak. Apay, sana ka di akayat? Ha? Kung nakitupay ka, saan ka nga interesado kanya? Ne, saan man? No kasta, kaya't nakadimat.
Wen, apay kitinasaan. Iti dayta kinapintas mo. No kasta. Agayan ayatan ha. Sige. Uy, Gab. Agkalkalingatan ka maten. Um, Nag-enjoy ka kadimot laeng, iti pa nagsalayo ka ni Agnes? Uy, nabayag kayo ang nagsala Kaslada na patag ang nagsaritaan nyo. Guys, Uy. ada kayat ko nga ibaga kada kayo. Hmm? Kayan ayat ko ni Gab. Uy, nagbiitan? Congratulations kada kayo ado ha. Kamaudyanan na at damat langan kayan ayat ni Agnes. Thank you, Sally. Apay, saan ka di pa'y anaadaan iti kaayan ayat ni Agnes? Si Kapay lang tiyo mo na lalaki iti biyag na. Sika talaga. Di mo mo't ipatlaw Saan ka nagkudot ata na sakit? Ay, si Kagam. Pangmano ka di matan ni Agnes iti biyag mo. Isupay lang ti umuna. No kasta, agpada kayo laan. Hello, Gab. Kumusta kan? Nakawid kan? Wan, kalkalpas mi anangan ka ni Nanang. Si Kangay? Kalkalpas kumutanangan. Nakawag pamailiwak manan kan ka. No kayat mo, agkita tayo ton bigat. Agpasyar ta, sakbay nga agawid ta. Sige. Dagasan nagtulatan ni Jabangko. Uray ka tagpada mo ti oras ti out ta. Okay, sige nga Rod. Good night. At dagaya man boyfriend mo, anak. Yamamumot kanyak Sige Nanang, inton malpas kami nga agpasyar, umay kami dito'y balay. Wen, tapno mamamukmot Pinilim ka di mutlaan na saya at tagbalin akayan ayat mo. Diyak kayat alukwan na kalaang ti lalaki, akas iti panang loko kanyak day di tatang mo. Kasano aya maamuan no, luklukon na kalaang ti lalaki, Nanang? Ay, saan kumot nga rod ang maibaga, anak ko. Taday di tatang mo, diyak mo't impagarop alukwan nak ide. Iso ati maibagak ita, amwem ana imbag ti lalaki apag tinnagam. Yamamum kanyak, tapno makitak wenno makilatis ko, no seryoso matlaang ken ka wenno saan. Sige, Nanang. Ada ka di pa'y sabali akayat mo apapananta? Awan mo tan. Sika. Ang mga noda kayat mo apapananta. Agawid ta kuman. Kaya't nakakano ama-ama mo ni Nanang. O sige. Ayos day ta. Ang mga no aging inumanan day jay. Kasday laang ni Nanang. Ngam nasingpat. Talaga? Agin inom ni Nanang mo? Uwan, iti malam, nood na ni Jabalay. Isula ang tikas laliliwa na itibiyag. Tasaan mo tan anak ki asawa, manipod pinanawan ni tatang. Kat simurot, iti babae na. Itata nakasango yun ni Gab. Anya ti makunayo, Nanang. Ayos lang mat anak ko. Kasla nasingput mat. Ngam saan mo abasta maibaga ti ugali ti may sa tao iti umuna pa nagkita yo. Kat ti maibagak, naulimak matatao ni Gab. Day tamo tinapaliiw ko kankwana, Nanang. Kunada at tinaulimak a tao, delikado no makapungtot. Ang ti makunak mat, kayat ko tinaulimak ngam tay sa lawasaw. Uray madlaw ang nakainuman ni Gab ngam natal na lata. Kayat ko tikas jay nga ugali na, anak ko. Uy, Agnes, i-off mo pa'y man lang ti cellphone mo. Itay pa'y lang day taa. Adda tayo iti trabaho. Pasensya ka na. Ni Gab ngamin. Diyak lang mareplyan adagos sa balin ti bagpagana. Kanayon akastutyar aramidon na. Sana nga mga oras ti trabaho? Amo naman. Matlagayam. Ginayumam samat. Iso akas talauna yung ti iliw na ken ka. Minuminuto ti pa nag-text na. Amom ka di nga oray siya kat
Mabakbakkel akon iti aramidan na. Kat kasaritam Mabalin ka di Gab. Saan ka kumamot akasta? No amom amadama ti trabaho. Saan nak kumamot ariribukan? Kasta? Ita? Siya kon timang riribukan ka? Sikat masidag kanyak. Nuar arigan. Sikat nagaram kanyak. Ita? Baliwalaan na kon? Anya? Gaputa siyak masidag ka? Adda karbangamon amang riribuk kanyak? Uray madama ti trabaho? Diyak kayatan Gab. Mabakbakkel akon iti aramidam kanyak. Iso anasay sayaat no agsinatan. Anya? Saan? Diyak umanugot. Awan maaramidam. Iso day tanti desisyon ko. Naimbag mata si Mangpet kan. Ada si Mangpet asabong itilamisaan mo. Asino kay dayta? Barbaro nga agar-aram? Anya baro nga agar-aram nga ibagpagam. Ni Gab agsorsori. Talaga ginayumam anya. Jakman amo. Talaga na inlove samot ang kanyak. Nga uray siyak tinagaram kan kwa na. Kat, anya nga iti plano. Pakawanam ka de. Ay, imbagpaykan ka. Uray si ka tinagaram. Saan nakalinuko ti lalaki nga inaram mo? Siyak nga siyak nga agpaiso ti inaram da. Ado kami mat ababay iti biyag na. Naimbagtanda kan anak ko. Naggapo dito'y ni Gab. Apay, nakibreak kagayam kan kuana? Anya pa'y timbagbaga na kada kayo, nanang. Kaya't nati dumawat iti pamakawan kan ka. Pasensya ka kanukan kuana. Tadamo na laeng amapadasan nga adda mangayat kan kuana. Broken family damot laeng. Naranggas kanukan kuana tinagbalin nga stepmother na. Apay ada kayo ti pangibagbagaan na day tananang. Mabalin adi na kayat alagipon tinapalabas na. Ngem gapo taaglidlid ay ita iti panangisinam kan kuana. Iso ana istorya na kanyak. Anya nga iti rumbang nga aramidak, nanang. Anak ko, no ay ayatem matlaeng ni Gab. Pakawanem. Kat pagsaritaan nyo anaimbag dagiti banag asaan mo akayat nga araramidan na. Panagkitak, kat ay ayaten nakaunay ni Gab, anak ko. Naurnos mi matlaeng ti relasyon mi kinigab, Mr. Lonely. Ket ti makunak, swerte ak kinigab. Ngamin, agpada kami ang nagtawad iti broken family. Ket agpada kami, adi na kayat ang mapadasan to dagiti agbalin nga anak mi, tinapadasan mi. To'y pagayam mo, Agnes. Agyaman ak pagayam Agnes, iti dayto apakasaritaam. Ket ti makunak, dayawen kayo kinigab. Tauray naggapu kayo iti broken family, ket dimakkel kayo. Anasaya at ti kababalin na. Dagiti nga mindaduma ang nagtaod iti broken family, ket dadaulen da ti biyagda. Agrebeldeda, banag, asaan arumbeng. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Agnes. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan itimat direksyon, Virgie Paclay, musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.